Taytay, mamay, warmachakuna, yaykuykakamuychik constitucional willakuykunaman. Ñuqam kani Iris Cárdenas, kapaq constitucional willakuykuna chihirichik. Kuskamantaya tinkuykanakusun, hinaspa ñawpariq willakuykunata riqsiykusun. Qallariykusunña. Tribunal Constitucional llaqtawan iskayqa hatun rimanakuyta internet llanta ñawparirqachin. Chunka iskayniyuq habeas corpus niskakunatam hatiparqunku. Habeas corpus mañakuykunata uthachinankupaqmi Tribunal Constitucional manta llamkaykunata umaymanachkanku. Peru llaqtayuqkunata yanapanapaq ventanilla niskam internet llanta chayachkan Tribunal Constitucional manta yanapakuy mañakuqkunapaq. Constitución niymantam wasillaypi yachani sutiyuq programawanmi warmakuna derechonkumanta ruwanankumantawan yachachkanku. Tribunal Constitucional llaqtawan hatun rimanakuyta ñawparirqachimun internet llanta. Iskay kutiñam kay huñunakuyta ñawparichimuchkanku. Denunciaq abogadukuna, amachaq abogadukunapas internet nentakaman rimariykamunku. Qhawaykusun. Tribunal Constitucional pi huñunasqa magistradukunam Marianela Ledesma magistradapa umallininwan iskaykaq audiencia huñunakuyta ñawparirqachinku. Iskun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pachamantam hallarirqunku. Habeas corpus niskawanmi Alberto Navarro Ore Arequipa llaqtamanta yanapakuyta mañarqukun. Telefonontakamalla rimarirqamun wasillampi arresto domiciliario niskawan harkasqa kasqanrayku. Amachaqnin abogadunpas rimariykullantaqmi. Señor Alberto Navarro Ore. Sí, doctor. Buenos días, le saluda Flavio Riatay, secretario relator del Tribunal Constitucional. En este momento el Pleno del Tribunal Constitucional lo está escuchando para su informe de hechos. Señores magistrados, muy buenos días, señores magistrados del Tribunal Constitucional y señores presentes en la sala. Chunka iskayniyuq expediente niskakunatam botanallapaqña magistradukuna sahirqunku. Arequipa, San Martín, Lima Norte, Ayacucho, Sullana, Huánuco, Ancash, hinallataq puno suyukunamanta hamuq habeas corpus mañakuykunata. Magistradukunam wasinkumanta pacha internet llanta tinkurhanakunku. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional umalliq, Augusto Ferrero Costa, vicepresidente, chaymantapas Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, hinallataq José Luis Sardón de Taboada, magistradukunapas. Habeas corpus mañakuqkunata utkayllaman yanapanankupaqmi Tribunal Constitucional manta umaymanamuchkanku musuq llamkaykunata. Chaynapi Constitucional Justicia aypaq munaqkunata utkayllaman yanapanankupaq. Qhawaykusun. Descarga procesal niskawanmi Tribunal Constitucional manchayaq habeas corpus mañakuykunata utkayllaman puririchinhaku. Chaynatam riqsirqachimun umalliq Marianela Ledesma Narváez. Habeas corpus niskawanmi wichqasqa kaq runakuna amachachikuyta maskanku. Chayraykum utkayllaman llamkachina. Allinta hatipaskankuman hinaqa iskay waranja chunka hanchisniyuq watamantaraqmi yanapakuy mañakuykunata hatipasqakuraqchu. Yanapakuykuna nishuta hiparquptinmi kunan wata chunka iskayniyuq punchaw mayo killapi resolución kamachikuywan kamarqachimunku habeas corpus hatipaq comisión emergenciapi yaykunanpaq. Habeas corpus hatipaypi llamkapakuqkuna aswanraq utkanankupaq. Umaymananapaqmi kay hipanchaykunaqa kachkan. Carga procesal sutichasqapim iskay chunka pusaqniyuq expediente niskakunata iskay waranja chunka hanchisniyuq watamantaraq kiparqachinku. Hinallataq iskay pacha kimsa chunka iskayniyuq expediente niskakuna iskay waranja chunka pusaqniyuq watapi. Chayna kaptinmi allinta hatipachinakanja llamkaykunata chuyanchachinapaq. Chayraykum habeas corpus hatipaq comisión utkayllaman llamkamunan. Chaynatam ñawinchakuchkan resolución hillhapi. Kay hatipaykunawanmi riqsipanhaku imanasqas habeas corpus comisión llamkapakuqkuna takiarqachinkuman karqa. Ventanilla virtual niskata ñachu riqsichkankiña. Tribunal Constitucional wasimanta pacham internet llanta chay sutiwan llamkaykunata hispichimuchkanku. Chaynapi llamkapakuqkunapas Constitucional ima mañakuykunatapas utkayllaman chaskiykunankupaq. Kay llamkaykunapim kachkanku tuta punchaw nintin. Aswanraq riqsipaykusun. Tribunal Constitucional pim pichkapacha kimsa chunka suqtayuq constitucional mañakuykunata
Ventanilla virtual niskallanta chaskirjunku. Noviembre killa iskay waranja chunkapusaqniyuq watamantam kayllam kaykunata ñawparichichkanku. Chaynatam riqsirqachimun Marianela Ledesma Tribunal Constitucional Umalliq. Kimsa pachak pusaq chunkapusaqniyuqmi kachkan amparo mañakuykuna. Pachak pichhayuq habeas corpus mañakuykuna. Chunkatawayuq proceso cumplimiento nisqa. Chunkatawayuq habeas data mañakuy. Chunka hukniyuq proceso inconstitucional nisqa. Kimsa quejakuna. Kinallataq huk conflicto de competencia nisqapas. Tribunal Constitucional pa página web nisqantakamam ventanilla virtualman yaykuykuwaq. Kinaspapas mañakuynikikunata hispirhachiwaq. Tuta punchawnintinmi llamkamuchkanku. Wasillapi hipay nispam niykuchwan. Llaqtayuqkuna constitucional mañakuyta munaptinkuqa internet llantam mañakunkuman. Manañam kikinkuraqchu Tribunal Constitucional wasimanja richkananku. Emergencia punchawkunapim tramites@tc.gov.pe nisqaman qillqaykamunkuman. Llaqtawan tinkunakuy kaptin chayninta mañakunankupaq. Chaynatam rimariykamun Tribunal Constitucional Umalliq. Constitución nimantam wasillaypi yachani. Chay sutiwanmi Tribunal Constitucional huk programa willakuyta hispichimuchkan. Warmachakuna derechonkumanta ima ruwanankumantawan riqsiykunankupaq. Hinaspa kikillanku amachakuyta yachanankupaq. Aswanraq riqsipaykusun. Quechua simipi rimaq warmakunam Constitución nisqamantam wasillaypi yachani sutiyuq programata hawaykuyta atinhaku. Runa simimanmi Castilla simimanta tikrarhachikun. Chaypimi yachachikuchkan runakunapa derechunkumanta. Kinallataq cuento willakuykunatapas. Runa simipi derechukunamanta riqsiykunaykipaqmi internet llanta hatiykamuwaq. Sapa miércoles, viernes, hinallataq domingo punchawkunam chunka hukniyuq uras achikyay pachamanta hallarin. Allinllachu, imaynallam. Ancha kusirikuywanmi hawani warmakuna derechunkumanta ima ruwanankumantawan astawan yachapaptinku. Constitución nimantam wasillaypi yachani. Chay programatam Tribunal Constitucional pajarichimuchkan. Warmakunapas Constitución Política nisqamanta wasillankupi yachaykunankupaq. Chaynapi identidad nisqatapas astawanraq kallpanchanankupaq. Chayta kallpanchaspankum kuyakuyninkutapas wiñarichinhaku. Perú suyu kuyaytapas. Warmakuna mama siminkuta rimaptinja allintam sunitam wiñanhaku. Estadopa wasinkunapi hinallataq privado empresakunapipas llaqta simipi mama simipi rimaqkunatam contratananku. Hinaspa contrataspankuja allintan chaninchanankupas. Constituciónpi kamachiskanman hinaqa llaqta simipi mama simipi rimaqkunataqa ama usuchisunchu. Rimayninchikqa atiyniyuqmi astawan kallpanchakusun. Ñaña turiykuna, kunan puncha willakuykunawanmi tukurqunchikña. Ama qunqankichu. Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapi hatiykamuwankiku. Ñuqawanqa huk punchawña tupaykusun. Tupanakamaña.